shock! Hello, or as we say in Wales, soy sauce and cucumbers taste like how horses smell. Wrth gyfieithu o'r Gymraeg i'r Saesneg, yr hyn sy'n anodd pob tro yw geiriau efo ystyron gwahanol. What I always find very difficult when translating from Welsh to English is words that have more than one meaning. Esiampl dda o hyn yw'r gair trafod. Now, un cyfeithiad o'r gair trafod yw discuss. Dyn ni angen cael cyfarfod mwyn trafod y cyfrifiaduron y newydd. We need to have a meeting to discuss the new computers. Now that's a pretty normal meeting. Ond mae yna broblem arall, broblem dwi'n hoff iawn ohono. Cyfeithiad arall o trafod yw manipulate o handle, cyffwrdd â thrin rhywbeth gyda'ch dwylo. So now that statement takes on a new meaning. Rydyn ni angen cael cyfarfod mwyn trafod y cyfrifiaduron newydd. Gyda'r wybodaeth newydd, mae'r cyfarfod yn troi o un diflas, from a boring meeting about computers, un diddorol iawn, to a meeting where people are caressing technology, lle mae pobl yn mwytho technoleg. I love motherboards. Mae'r sgôp am broblemau gyda trafod yn enfawr. I'm happy to discuss almost anything, but there are quite a lot of things that I wouldn't like to manipulate or handle. Heddiw, dwi am drafod anifeiliaid ffyrnig, fierce animals. Ie, dwi'n digon hapus i siarad am pam chi'n agor y drws. Ac wrth gwrs, mae'n gwbl anfoesgar, it's completely rude i trafod ysgarthion, feces o excrement. Dwi pobl ddim eisiau clywed amdano fe, a beth sy'n waith, mae'n hunllef llwyd, it's a complete nightmare i'w olchi ffwrdd. We're shocked!